Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu silal mun sangi Mizo zirlai pol chuan Myanmar le India ramri azalen taka inkalpo na free movement regime hli tumdu lo na le Myanmar le India inkar ramri hung tumdu lo na memorandum Prime Minister nena athelut Rajya Sabha MP puke vanal venan sarkar lai puin Myanmar nena inkalpo na hung tumma se ZPM sarkar chuknet takin ding ve se du ti asoi Zalian rong khutlang gan gai festival chu vo in hian Manipura nei ani don Taliban te chu Afghan mei chepom lai nei lo te chunga khawle zwalin dan alek Mizo zirlai pol chuan Myanmar le India ramri azalen taka inkalpo na free movement regime hli tumdu lo na le Myanmar le India inkar ramri hung tumdu lo na memorandum India Prime Minister nena athelut memorandum hi Mizoram Governor kaltlanga thelu ani a Governor Dr Hari Babu Kambam Pati Zinlai ani awangin ayoin Secretary to Governor Mizoram Puvi Lelsang Lianan alodong ani memorandum thelu zo a Chanchin Bumi te zo na changin MZP President Pu H Lalthiang hi machuan MZP inzo fate dai dang tur FMR le ramrid hung hi dodal zel tum ani thua soya Myanmar ne na inri na hung antum ani chuan Pakistan le China ne na inri na te po hung ve se andu ti asoi President chuan Article 371G a po chiang takin inziak ti soin Mizoram ma hetianga malakani don chuan Mizoram sarkar ron ani ang ti inziak ti a MZP chuan na takin adozel don ti soin theito panchwa tur thu asoi hele kha hi Vice President of India Union Home Minister Governor of Mizoram le Union Home Secretary hena po pek ani bok Rajya Sabha MP puke vandal venan sarkar lai puin Myanmar ne na inkalpo na hung tumma se MNF sarkar ngettaka adin angin ZPM sarkar chu ngetakin ding ve se du ti asoi he thu hi nimina namrun in khoma soin puke vandal vena chuan namchan wanga mason na turin athwan o pha don ani po in namchan nan ding zel turin sarkar thara du ti asoya an sarkar lai namthila fiana antong fo ti soin fiana anton an ti swal lo ati a Manipur le Myanmar atanga fiana anton po thatakin an paltlang ti asoya kumnga chungin namthila Fiana an che swalo ti soin sarkar thar po in fiana an machon meka ti a central sarkar in Myanmar ramri a inkalpo na hung atum chungchanga MNF sarkar angin ngetakin ding ve se du ti asoibok Pubanal vena chuan chiao chu Mizoram ramria an pom ve ngai don lova hung an rem ti lo ti soin an hung du ani chuan chiao kam ni lovin chinwil lui kama hung se an du ti asoya Myanmar le Mizoram inkar ramri hung chu Mizo mi puiten an rem ti lo atibok Puke vandal vena chuan tun in thlana hne na ansang lo chu an party mi te pom ngam tur le ZPM sarkar lompui turin du thua soya ruling lai emo opposition lai po ni se nam martar te thinlunga anlan khata piangin thil anti swal zel don ti soin martar te an thinlunga an da len chuan hun local zel tura antan hun thazok aloin her don ti asoibok Home Minister Puke Sabdangan Nimin Khan GS Ariames Police Headquarters Tloin Mobile Forensic Van Pali District Executive Force DEF Aizawl Lunglei Champhai le Kolasi Pahman Tura Vailiam Mizoram Police ho tu kalkhom te fuina thu cha soin Home Minister chuan discipline thetaka kengko turle State Dang Police te chin thalo chu anti ve arem lo thu soya Police changlai sangrat vel chu omma se theitop chwa tura cha in post all sangli vel omle thil dang mawo te po atul anga ngai to zelani tur thu soin rui thei thilawanga DF le battalion lama sipai thi anom thin chu thil poi tak ani ti in an naw te chu khong taka en kola anmo phorna hlen turin cha bokani Home Minister hian loman chi sang sem ngalin Champhai PS officer in charge OC hena lompuina thilpe ka hlana Champhai police station chuni kumsang ni somni pathuma annual ranking of police station a palina din mun an hawawangin Kumin Republic Day sangni somni palia India president hena tangin president medal Champhai SP na dongdon boka best district in CCTNS project noya DF Thaber loman chu Aizawl SP hena trophy ahlan baka inspector RK Rosang liana CID SB Asadaran Asuchana Kushalata Padakawadi hena le C257 Amos PC Mal Somzwala Longtlai DEF hena lompuina le choi moina ahlan bokani Power and Electricity Minister Pu.F. Roding Lian Swan Indrini Khan British Deputy High Commissioner for Eastern India Andrew Fleming chu achena in Kolkata muin rammason tur shang an soidun
Puef Roding Lian chuan British Deputy High Commissioner nena hian Mizoram in Kolpetha megawatt sangli lai thar chuak thei tura theina anei thule tuna thar chwa chu be tham takani thua shila sarkar tharin Kolpetha a Mizoram in todel mai ba ka shal chuak thei tu ni thei tura chanla ka tum thu soin malak na konga British Deputy High Commissioner chu thei top chwa pui tura somin foreign funding le foreign investor ti zon pui turin angen ani British Deputy High Commissioner for Eastern India Andrew Fleming chuan Mizoram Chanchinthar alo shat nual to thu soin power sector investment ti tur foreign company te alo zon pui ngei tur thu minister hi alo shila UK a tuipui ral lama investment khoi tu UK export finance po alo dor tur thu shilin Mizoram tan project engtinge om theite alo enfia tur thu asoibok Hengba ka hian Andrew Fleming chuan British Army a Mizo thalai tamzok te anlu theidan tur lo enchian tur thu suin Commonwealth ramte tan ngai na thiam na thar British sarkarin asiam thu suin chungte chu chhortang kaidan daptlan ani tur thu minister hi alo shila Mizoramin agriculture technology lama masol elangai na satzia alo sha thu suin malak pui ein huam thu soiboka minister pu Roding Lian chuan British High Commissioner for Eastern India chu Mizo thalai zirlai le na thok tura UK pantum ten olsam zoka visa an nei theinana malak pui turin ngen ngal bokani Minister hian zir topni khan New Delhi Mizoram House Government of India Noya PSU lian Water and Power Consultancy Service Limited ho tu te po mu in tlongle tui chang hydel project 24 megawatt veve pe chuak thei tur DPR siam tur chungchang po asoi pui ngal bokani Chief Minister Pulal Doman Tun Haya Rajasthan National Red Ribbon Quiz Competition champion Republic Presbyterian English School zirlai pahni alompui nimin alompui na hun Chief Minister pisa mana Pulal Doman chuan Rajasthan National Red Ribbon Quiz Competition na champion zonun sangi class 8 le Janet Malsompui class 9 Republic Presbyterian English School zirlai pahni te chulompui na thingpui in puya Pulal Doman chuan zirlai no pang Taimale en ton tlak Mizoram ming ti moi tu ania wangin lom thu ashila lekha thiam tak ramta na mi tangkai tak ani chhonge theinan du sakna ahlanani anmani en kol tu Republic PS thoktu tele MSEC chunga po lom thu asoibok Chief Minister hian anin buat saidan tlang puye zota zirlai no pangpani ti hian district level atanga national level thlenga anin buat saidan felfai takin an shilani Chief Minister hian nimin vek khan Mizoram Truck Owners Association shrai tu te komin Aizawl le Assam in Karramri Mizoram chaklak na kongpui ber thalo lai te awanga an harsat na le thildang poimo tan thlen te soipuya Chief Minister hian Truck Owners Association shrai tu ten an harsat na to mek an soi te chu a she thiam hle ti ashila athe angaranga malak dan adaptur thu shilin MTOA shwai tu te omlai hian PWD ho tu te abingalani tuna chelai an soite omna hi NHIDCL chan ani wangin aranglama NHIDCL shwai tu te soipui dan tur te po arwa man ngal boka nimin vek khan Chief Minister chuan apisa a Mizoram Hindi Education Officers Welfare try tu te komin an har sat na te ngai thlak saka Chief Minister hian an mamo sang sang te chu Education Minister nena lo thlen ve turin thuron ape a an lekha thelu te chu uluk taka alo en tur thu ashilani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl le changa puan ani Zaliang Rong Khutlang Gangai Festival chu vo in hian Manipura nei ani dona Zaliang Rong Khutlang kumthar pwala ku tani Manipur Governor le Chief Minister N Biren Singh chuan Manipur mi poite chu heng festival te pwal hian du sakna ahlanani nimin khan Manipura Emoinu Iratpa Festival man ani a he festival hi state dang Myanmar le Bangladesh te man ani a heta hian meite tam tak an cheng ani he kut pwal hian in tin hian tlailama eng chi in pathian hena sanga le thlai te an hlan chin ani Taliban te chuan Afghan mei che pomlai nei lo te chung chang dan khau taklet ko in pasal nei lo emo an mani bai pui tu le enkol tu mi pa an nei lo emo chuan na thona zin na le enkol na lama an khwa khir sakani nimina UN report in Tarlan danin Taliban te hian Afghan meichia pasal nei lo te chu an vai na sale a vice le virtual ministry official te chuan meiche pakha chu health care facility a na chu avon reng du chuan pasal nei turin an shil ti asoi Taliban te hian khotlang nun kong tamzo ka meichia ten khwa khira kumsang ni somni pakhata thu neina an chan nuwa meiche no pang te chu pol ruk bak zir an phallawa beauty parlor te po an khara kilera tanga Luchi plinga in khu dan tur an soi hajib dress code zom lo meichia te an man thin ani
Chanchinthar puan ti top mai na tlang pui Mizo zirlai pol chuan Myanmar le India ramri azalen taka inkalpo na free movement regime li tum du lo na le Myanmar le India inkar ramri hung tum du lo na memorandum prime minister ne na athe lut Rajya Sabha MP Puke Vandal Venan Sorkar lai puin Myanmar ne na inkalpo na hung tum ma se ZPM Sorkar chu hnet takin ding ve se du ti asoi Zeliang Rong Khotlangan Gai Festival chu vo in hian Manipura nei ani don Taliban te chu Afghan mei chipom lai nei lo te chunga khwa khirle zwalin dan alek chu ti zong chu Chanchinthar gan puan thei chu ani